namukela kambe ka Master Xitsonga a na lesi channel yo, of course, as a tradition vele namuntlha hi ta hi khe hi nghena eka birthday celebration ya Gagashi ya 2025 ya vele a swi ta hi khe hi copa manjeni hi khe hi copa manjeni hi suka Giyani hina lavaya hi khe hi haha hina lavaya hi khe hi ya ePretoria vele mona mhaka leyi ya ka birthday celebration vele ya Gagashi leyi a yi ri karhi yi endliwa ePretoria eKara Lounge mi kumeka ku John vele ndhawu leyi mi ta mi ri karhi mi yi tiva yeah, it's a adequate place hi nga yi vula tani Kara kutse basically a good place and overall so yona Kara Lounge of course ya kona hi nga ta hi khe hi nghena so before hi nghena hi ya le kule na le kule hayi security vele a ku ri ya Hagiazo hi swin'wana swilo a swi kha swi trenda before the events ku ri yona Hagiazo yi ta kha yi provide ti-service ta yona laha hi ku ya swi tiva ku yi na ti-bouncer ta matimba swinene mama loko ni kha ni languta tin'wana ti-bouncers ta kona ma ni ta faka mpama to fana na letiwa a ni ta baya mpama wela kule lavawa mara un'wana va ta mi dawayisela va guys come on a ni ta baya mpama ni va veka le kule no bula hi blessing hayi bra mina no bula hi blessing I'm just joking yeah even then vele khe hi nghena khe hi ta cheka setup vele tin'wana ta ti-live ta hi the song ta Chavi was there yeah vele swin'wana swa swilo swi nga iconic a ku ri yena xinepe xa Gagashi vele ku a ku ri birthday celebration ya yena and stuff like that so ni overall hi leswi setup a yi tshamise swona and xiteji a ri ri site ra halaya ra sekela as you can see kwala and then ka right ha swona ku ri na tent ra ti-VVIP yeah and then ka left ya hina la hi hala se a fika ku ri na VIP and stuff like that hi ngo yi fambisa nyana just to see as you can see maswo so vanhu a va yimetele na masayiti ya haleni before hi nghena ngopfu mu ku hala hi nga kona va general ku ri tindhawu ta general ti nga ka to hinkwato as explained a tendini a ku tshama vanhu va ti-VVIP and stuff like that so leswi of course a swi endlise swona and stuff like that tani swi mi swi vonaka so la ndzeni ku ri ta tindhawu ta VIP and VVIP so VVIP hi le ndzeni ka tent ka makey ya hi leswi la swi tshamise swona so setup a yi ri kahle na screen na swi vona eka left yeah even on the right of the stage a ku tlhela ku va ku ri na screen tani swi mi swi vonaka kwalana and stuff like that then VVIP ya ku ri leyi ya kha ku tela swi komba ku vana va xave matafula vo tala xi ta xi ndlema loko dlanga Gagashi matele masofa lama nga laha swi komba na n'wana masofa a ma provider hi Khalanga Productions ni vone swona kun'wana ku nga ni Khalanga laha even the sound I guess a ku ri ya vona and stuff like that so hi leswi a ku tele ma tele masofa and based on my perspective ni twina ku a ma manyani nyana a ku laveke makhiyi kulukumba nyana loko ni langutisala swi komba na ku vanhu vo tala va xave inani matafula leswi swa ku yeah a bigger makhiyi could have been great swi nga improve next time Gagashi sweswo so a swi ri kahle tani swi mi swi vona kwalano it was good nothing to complain about laha ku ri ndhawu leyi yo xavisela byala laha vona hi ya Khalanga Productions xi blind Khalanga muzi xi improve xi provide ti-services ka ti-events ne not the fridge ni vona ku tsala Khalanga Productions laha okay ha mi twa Khalanga yeah so no overall vele okay ni languta ka deleni a ba swona ku the main acting ngopfu laha a ku ri DJ Maphorisa as you can see a swona a vekeliwe xikarhi na le ka mavito loko a tsariwa a ri laha a ri masunguleni so beli ma nga ni n'wi toloverini vele so ni ku va ku ri ngopfu DJ Maphorisa in terms of munhu a taku hi le handle and stuff like that so vele swi endlisiwaka swona i DJ this way so style xiwa vele xi n'wi mo swi twisa ngopfu va ku hala Joni vele nga vula tano hina vele Giyani ni tshembi ku hi nga swi rhandza ngopfu swa vu DJ like in terms of house but it was good sweswi a swi endleliwa Joni I'm sure ku vanhu swi ta swi va tsakisini swinene
Hakona he also performed. Dya performa DJ Maphorisa do DJ ntsena so. Mana vashabi shit ava yini as you can see. Akukutele on overall seventa here ka section ya level. As you can see, like akutele vanhu vaze va fika na la ama-Africa stage straight akutele guys. Gagash in terms of a crowd xikombise power yin'we yikulukumba swinene. Akutele, I think xa best nga tirhisa some images swi kota ku ti komba kahle kwalano. As you can see hele ti-images akutele guys, akutele ku tlhela ku khapa so vana va humene hi xitalo va n'wi sapotini so hi nga vula tani congratulations to him Gagash. I ta tindhawu a yi tele a hi xihundla sweswo ni ta tlhela ni zama ku va hi kuma aerial view like hi swi vona yana hi le henhlanyana so akutele swinene. Yeah, as you can see even before hi tlanga ma swi vona n'wina akutele guys, akutele vona na hi angle leyi hala nge zi jika no jika akutele guys, vana va humene hi xitalo swinene. Vona it was packed xilungu, it was packed. It was packed guys, it was packed. Xihundla sweswo akutele. So yo hinkwako congratulations to Gagash. Event yi ve successful, vanhu va n'wi sapotini, vanhu va n'wi rhandza swinene. Na yena I can see a hi vhete ni yi kasisa sweswi na yena I can see for that crowd. You guys amazing, we appreciate it very much. Welcome to Gagash's birthday celebration, baby. Mr. Second Goal. And this thing I'm running out of words. The support let me come back here. It's on another level. I should show my name, I should show proper. Because it's nothing without you people. You know, I think I'm just a humble guy. Let's try and live here. Yeah, I see you son, I see big boss in the building tonight. I want to see Starlighter tonight. Show me your money, show me your power. Usawara, Utafasa, Ukajiwa money so. Call your friends to a life at Kara people. It's gonna be going down. I saw. Check. Yeah, as you can see, akutele guys. Xihundla swi ve kahle na yena i tlha cancer stuff like that. So the highlights kahle ra tingo tala ngopfu in terms of the main highlight believe it or not a ku ri Paparilani ta yisa ka section ya yona. Somehow yo a ri main highlight in overall like no DJ Maphorisa ni twanga a ve na that influence in terms of this event. Paparilani xipengo xa yena hi xona a xi ri main act in other words, hi xona xi nga fika xi tisa trend leyi nga va henhla ka vanhu hinkwavo. It's crazy. So Paparilani of course yi fike yi nghena hi mukombi wa ndhawu yi perform and then from there se a yi kha yi requesta a remix tani swi mi swi toka artist loko yi ya ka ti-events yi famba na USB so swi tikombi loko USB ya Paparilani a yi na ti-probleme la. I se si khomeni kahle mina munhu. As you can hear, sava a va hi hlamusela Paparilani ku ha remix ka USB yayo leyi yi nga ta na yona se na ku swoko a swi nga ri straight la. Say friends za kwini. Mina mi remix friends za kwini. USB yes look was so mara why you go home kwala leso As a way, die, kumbisini ku hayi USB ya Paparilani a yi nga na swilo hinkwaswo as leswi ni nga ku vuleni ka swona. Of course swin'wana leswi nga endla ku performance yi yima la ku ri timhaka ta ti-issues ta sound kwala somehow I don't know what happened. Mike, I think maybe kulaka jigsaw speaker somehow. Marhumbu ma ku kwata uke. Umeto WhatsApp ta vanhu ska 5 so swi nga live vera actual sound. Onda ri ta u ngetenya. Sure. Hey, Scotch. Don't do that. Stop. Of course that track yi sungule ku va yi tlanga but Paparilani a yi nga pfumelana na swona la.
A xi fikile xitenge. A yi nga pfumeleriwi swilo as you can see. A hi swona. Tawe ka suka hi swona. Where I gone, Mgap? Yana ka le tin'wana ti nga kona. I humesi now. My remix is called. Yeah, I humesi. When you tell me I humesi. yo way, put up something like that. Put up that thing. Oh, what the hell? Gagash. Babarlan. What are you want to walk to? Ah, ntin. Ay man, sikasas. Ay, tine le nga kona. Va mbele we va nemzi. Ay, tiene lenga con eso. Ngana ile nga ko. Hayi, a to vuya mama, a to vuya. That's why you got from this one on the computer to one way. So so go no way for short. Kanjani? Sorry. Why you got from this one on the computer? About the wrong papa ra ifikita na music wa yo no bona ka event famba na music yena a swi planini ku ta tlanga le risimu tlanga le risimu swi va swi helerini not leswi swi vulaku we can't blame the DJ liya la wona ta na swona swi va swi helerini Yo, Sorry, I go semi ta tsaka chani va seketeri. Yo, utom bya mina. Utom bya wena. Hileswo. Yo kwe. Aha. Yo kwe. Aha. Hileswo. Yo kwe. Aha. hayi a ku na munhu mpela Suku ra xigasa. Suku ra xigasa. as you can see hayi yi vi pfumela ku performa avuxeni xigazini swi ya mahlweni hayi in overall act yaliya yo kha yi kurisa risimu hi rona yi la remix hi yona leya yi ri henhla ngopfu leyi I guess yi lava remix ya avuxeni xigazini hi yona ku ri main act in overall swin'wana ku va swo va average vele ni nga swi hlaya that way hayi Sipho RSA ni ku fake tihlo mfana ni ku fake tihlo loko ze i ya postiwa le ka xonge rhangani leyi ku na a reason ni ku fake tihlo mfana loko bayiza hi nge chayi kahle tapani wa vanhu mara swi blind Sipho ya hi leswo guys loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe Ngani